Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Hublai phi baro kini gilong ki khubor bamenta kasngi. Kaseng samla maulai peldun ha gajung yalam jung usamla Samuel Biam President kila lek banya kendu ya menteri katanat kampo yeng gejela umalak men rembui men haka khandai turik unaitung bandawa ya ke sarkar jela ban sei pai ba no ya ka kaipot jing toket jong ka inquiry commission halor ka jing sha siat yap u general secretary barim kaseng uba Chesterfield thank you. Kabajya haka khatlai turik nailar hajar arpuwe yathu utei unong yalam haka jing yakran hakilat pathai khubor. Usamla Samuel Biam uyathu baka seng kadawa kadaiban sei bat keren da kabashai baka sarkar kadaiban pinbana pai ba no ya ki jingsham jangka jing token u justice ti waipe haba yadei bat ka jing siat yam ya uba Chesterfield thank you. Uni unong yalam ulaong ba umyo isatia ya ka nu kadaw babalay ka sarkar ka haban pinslam ha ka ban sei pai ba ya ki jingsham jangka ne ka jing token. Menteri Rangba ke Jela, Conrad Konggal Sangma dangshen ulaong baga sarkar Jela kadang syang bishar ya kakai pod jeng token jong u justice ti waipe kabala IT sya ke sarkar nado ka arpau terik jemang arhajar arpuar. Ngilayo apdiang ya kakai pod berngidang syang bishar ya ka. Kadai kakai pod ka bajrong bat bun slabha om kumbalong ki we ki kai pod. Ulaong haba kular baga sarkar kan sei madan ya kakai pot hakapor ka bedai pansei. Aglai kai gujah hagi hausna ma arjar kuai tu khalai terik kata ka kias ke pasi. Adi begini itu gigi ibrokan de program kala naya kumtu kala poi sudu ban sadok yang ka judicial inquiry ya kala lampma justice baik baik. Di betang ingiwan hunia ban perso suhu minister ban budi ni kini kam ban perso dari government ba kini ban saino e kini kai pan nomor ba kala slam nadu ka nomor lain ba ko arbanai ada bersubmit mereka adu mentaru ke kepala ban aya ka jiksai bidi kini nomor kebabon hi kini pai ba hi nakalang ke brin neutra tentang mulai kisah ka lengo e kini kam ba adu mentaru satek jadi kalau ni kana rem nakalang minister in charge uang bayar kini kam lah ka syaka personal department kem bagian lihat ya pada kam tinggal pressure ubah long kat balahi daiman saya nak terkait pat nang bakal long kalau habasit habasai lah kalau long komru pai ba kunhun no nomor bala dan support yang ada support yang dekat judicial kori henry kemen kam bakal kam kenyai baik nanti kam bakal aju pun yang pai ba Ibrahim kafin budi itu bosnya kumjubah habadan hi bosnya ya leh bentong haba pengkus haba kan kusui ke kejan dan kan bentong nak kena bakal kejan kan kuat lebih kan jan nak kan kuat nak kan kata ke jeng personal jomi kan government ko di besim kan kata kita nuk cyber kan nama haba kuat harus sudah kesuk mesti mi makilo kata ke jeng personal jomi yang bagi lapak cukup personal ya cukup politikal apa personal ba kinang dia kata screening ke jongki wan mau orang tip kata screening ke benda kata kajing kai ke report ke bumi nak kata ya habidi bukan ni ada personal ni tip ya kai ya kata lagi ku ang bag de ben saya ka kai puat nama beli mending ada personal yo pemirsa pi dengan masa ya kita jing dia hatu ko ba syak hamdu yang arja khatsal ko mukhem pi kini judicial inquiry bun sen gija ini dan kenal menel lomba judicial inquiry ke bagi lihat tu apa mukha apa urgent teh sang thia kiap nam ki mesti belulu jung beliau naga daw tu jing siat jing syasiat hang teh kisat objek tu ka ya ke judicial inquiry kami ke report hadut mentar bisa ke lemua sudu ai mesti beliau kai jing jah baja ambu sang thia apa tu hawa raja sando katuru kisat objek judicial inquiry haga ka kampois nasional dan ni kerang sai meneng yang baik lakum ka de kias mentang kam dai benja longkat belum government kam dai ban kam dai ban riet kam dai ban jing so kher ni so lain habai di ne ka kam jadi kentu government go bakan sim khai ka ne kam